Akbar. Allahu 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 Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar. 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 Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La ilaha illallah. Allahu Akbar. 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 La ilaha illallah. La ilaha illallah. Allahu Akbar. 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 La ilaha illallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammad. Allahu Akbar. 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 Allahu Akbar
Allahu Akbar, 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 la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, Allahu Akbar, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahu Akbar, 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 asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar,
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Sudah. Alhamdulillah. Waktu dipijit sakit anak sudah kamu senggol itu di lemak anak. Lemaknya langsung lemaknya istilah kata itu sejuk cak nak. Ayo, tidak sakit waktu dipijit dikeluarin cak mesur sakitnya nak sudahnya itu waktu kamu nunggu lemaknya nak dinginnya nak cak kena alkohol. Iya dingin tidak sakitnya nih. Dia nih sakit ini sakit sekali lewat baik ya. Cak ini nak tidak sakit tidak sakit lagi rasa sakit nih. Lagi sakit tadi waktu dipijit itu bayang sakit ngelenteng-lenteng sudah cak ini lemak dingin ya cak istilah kata tuh cak ada apa cak tangan itu lemak langsung istilah langsung pacak bergerak nah pikir aku pacak sehat langsung sehat cak nah masih muda tulangnya. Iya tadi waktu dipijit bayang kan tuh sakit nah cak ini nih jangan ke itu pacak diajak ketawa-tawa cak tadi jangan diajak ketawa jangan ini kan. Emang iya, dia ngerasa kan? Tapi yang namanya lemak dan dingin sejuk kayaknya. Waktu 10 hari berapa hari? 10 hari kemarin. Tiap hari menyut ya. Iya. Sebelum ketemu sama kakak, tiap hari nyuduh udah sentia. Kalau ini kan menyut hilang. Ini kan waktu dipijit bayi sakit kan. Waktu dipijit sakit sudah ini oleh kakak ini tidak ada rasa sakit lagi. Nyambung tapi masih muda. Kalau kita tidak rasa tuh ada cak langsung sehat cak datang cak merasa sehat kondisi itu dingin sejuk lemaknya apa deh jadi tuh memang waktu kamu datang tuh aku langsung masa sakitnya tuh deg-degan nih ya nervous iya biasa jangan deg-degan sudah nih ya cuman kalau sudah dipegang dilus dinginnya rasanya nervous ya sama cak kita masuk ruang operasi was-was yang besarnya panas dingin singgonya kalau kemarin itu aku lepas tuh karena jempol ini tertarik ke sana cak kalau perban kan kemarin udah tertarik kita cek tuh lah kondisinya lumayan kan kita kayaknya dinginnya lemaknya nih tidak ada rasa sakit lagi masa sakit kaki kalau malam kita nyut sebentar lagi hilang sakit lagi kalau baru mah menyut malam-malaman baru terus itu memang tiap malam cuman paginya itu lemaknya lah rasanya tangan tuh baca bergerak aja aku nah baca bergerak aja aku nih nggak ada perubahan memang kan aja kita ayo perubahan kedua itu kan rasa jalan dikit dipencet itu wah itu sakit sudah tuh lemak enak aku waktu baru ketemu kamu nih was-was sudah ya ada udah lekat nih berteriak-teriak jadi teriak-teriak nah sudahnya ini lemak nih ya kayaknya cak lah istilah tangan tulah pacak di gunung maknya rasanya maknya Dek, aku nentuin
Tidak tahu ini. Kalau tadi kan nempel ke taringnya. Mana sana? Kalau ketemu kamu tuh was-wasnya, aduh tuh jantung dek 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 dek. Cuma sudah nih, oh lemaknya nih, lemaknya enak. Lemaknya enak, suka tuh, kaca di